kan nun dan tur hi ziak tu sang te Ronald Galatia bung ni chang som ni le ni khata chuan ti hian kan hua Krista ne na khen bein kong ta nima sela kan nungani keima ero chu kani to lo Krista chu keima a anung zok ani tin tuna ti sa a kanung hi rin na anung kani pathian fa pa mi mangaya ka aya in petu rin na chuan pathian khongai na chu ka bo love dan awanga felna a om si chuan Krista chu a thlonin a thi ani ang ti in lali suwa Krista khovela alo kal chan diabolan na thote ti boral tur ani ang ngein ati tur chu ti zovin akinta ti in crossa athi ani kha kan sual na awanga chatuan thi na a kalma bak mai to kha kan nat na te kan lungai na te kan bo chiat na te kan kholo na te awang chuan ti re thei le vuak thitlinin a oma kan thamuan na turin thunun na chu achunga tlavek to in avuak na vualtea ti dam kan lo ni to ani Isaya bung som nga pathum chang li tanga chang ruka kan lo moni kha Krista thi na chu kan thi na pathian chuan ruat to in kan sual man mu tur chu mu ngai to lovin a thi na awang chuan sual nei lova ruat kan lo ni reng to ani chu sual nei lo ni na chu kan ni na ani mai lova thole Krista nun chu kan nuna min lo ruat sak to bokani sual nei lo mi hring thar Krista chuan kan lo ni to kan ai o tu Krista Isua chuwana pa pathian ding lama a han thut to angin keini po van mi ni na kan lo nei to ani lei taksa a omin he khovela hian kan la kho sa ri chau ania Krista Isua kan ni na hi aro puyasin ma se kan la hriat lo laya kan om dan awang khan thu tak chu hreto maila Krista a kan ni na thar hi thil ningot theya kan ngai mia lo thin ani lal Isua kha khovela lo kalin kan thi ai ron thi in a thole nun chu kan nun alo ni to ti hi chu kan hrefo ma se kan mu lo awang hian kan hriat te po kan ni na kan pom thei mia lo ani hi kan ni na thar hi kan hriata Krista a sual nei lo kan lo ni to na hi setane hian kan hriata rin na kan hi a hlau ber ani setana chuan atam thei ang ber Krista thi senatlan to te hi ruk bova minti chiat vek hi atum ngat mai ani hi tuna po mitam zok chu ruk bova omin sualin an ommek ani sia kan ni na Krista Isua a thil ti theina ring tu laka chuan ne na achang theilo sual hian min bumin kan chunga thu ala nei zok fo ani hi lali so Krista na tho awanga kan ni na hi a theu neu lo te ania bumin iom to lovang u khovel hi chu achak na te chopin aboral mek ani sia Krista Isua a kan ni na thar rin na omin sual hi kalsan tong u Krista a ani zel lo chuan pathian lom na siam thei kan om mia lo Krista kan rin na hi ana tho zo vek to awanga thil siam thar kan lo ni to na anga thil tha lo ti zel na le sual kalsan zel na hi ani
suala kan la om tlat ani chuan Krista a kan fel na le thiang hlim na chu keima ni chana kan ruat mie lo ti na alo ni zokang ka chuan ring tu kanin ti ve mai ani thei e ma se sual kalsan chuang lo le ma ni thati ang anga nung mai kan ni chuan do ta nung bak kan ni don lo hetiang mi tan hian nun na a lu ngai na a om mia bok lovang pathian fel na resi lova ma ni fel na ti nge tum zok kan ni chuan kan ti sual na sadon ani lali su Krista lo kong dang an om mia lo ania fel na reng reng nei lo te kan lo fel na le thiang hlim na om chun chu kan lalpa Krista i suwa chau hi ani chu wangin ama a kan om reng hi angai ani Krista rin na lova kan ti that anga kan ngai te hi chuan pathian atilom thei mi lo Krista a chau fel na le thiang hlim na kan nei ani pathian ma a kan thiam chan na om chun ni in thiam changa kan om thei na turin thu tak thu kan riat te rin na yom tom u Krista mingin sual kalsanin thil tha ti in yom to zokang u rom bungruk chang som ni pani le ni thuma chuan ti hian kan mu a tu na ero chuan sual laka ti filhima oma pathian boy te in lo ni in thiang hlim na mukhopin in ra in nei asin chubi top na chatuana nun na nen sual man chu thi na ani si a pathian thil thlon pek ero chu kan lalpa Krista i suazara chuan chatuana nun na ani ti in lalpan mal som chawro se